Organizacija srpske dijaspore 28. jun u saradnji sa nevladinom organizacijom Eagle's Nest Foundation sa sedištem u Vašingtonu obezbedila je humanitarnu pomoć u vidu medicinskog materijala za zdravstvene institucije na teritoriji opštine Gračanica. Nakon dužeg zadržavanja na carini, kontejner sa medicinskim materijalom danas je stigao u Gračanicu. Direktor Odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Bojan Todorović ističe da je ova donacija od velikog značaja za sve pacijente i zdravstvene ustanove na teritoriji opštine. Humanitarna pomoć, kome je ona namenjena, koga je, kako će to biti raspodeljeno? Donacija dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država i dijelom iz Kanade. Zapravo, grupa volontera Srba iz Amerike je prošla kroz 60 gradova, kroz Sjedinjene Američke Države i kroz Kanadu i skupili su raznu medicinsku opremu i potrošni materijal. Uglavnom je 90% medicinskog potrošnog materijala opšteg i imamo nešto malo opreme. Ovo je namenjeno za srpsku enklavu kod nas, znači svi centri opštine Gračanica dobit će ono što budete tražili. Mi smo uradili jedan popis preliminarni, okačit ćemo to na našem web sajtu, tako da bilo koja zdravstvena institucija može da trebuje na osnovu tog zapisa koji imamo na web sajtu. Svako ko se obrati dobit će, od toga znamo da je otprilike polovina namenjena za bolnicu u Gračanici. Znate li možda koliko je vrednost ove robe koja je došla? Ajde, nema veze. Ne, još nismo sačunali vrednost koja je tačna po našim cenama. Na osnovu liste koja će biti objavljena, svako će moći da da svoju neku preliminarnu, okvirnu vrednost, jer nisu iste vrednosti koje vladaju u Americi, u Kanadi i kod nas. Nismo se bavili time, nama to nije važno, nama je važno da smo se potrudili da roba prođe toliki put, da dođe kod nas i da najvažnije to završi tamo gde treba, kod pacijenta, da pacijenti mogu da vide i građani neku korist direktno toga. Dobro, koliko će to da znači za pacijente ovde u opštini Gračanica i uopšte za te zdravstvene ustanove? S obzirom da je, kao što ste i vi upoznati i kao što je građanstvo poznato, opšta teška situacija i nestašica je sa potrošnim materijalom i sa lekovima, ovo će značiti puno. Mislim da je stiglo u pravo vreme. Ova kriza već traje nekih otprilike godinu dana, poslednjih 6 meseci i ovo će puno značiti za njih. Bitno je da sve institucije dođu, pitaju šta je, mogu da pogledaju, jer mogu doći možda do neke konfuzije u imenima. Najmanje što želimo jeste da to ostane ovdje, da završi u nekom magacinu i da to niko ne uzme. Nama je cilj da to trebaju sve zdravstvene institucije koje se nalaze u našoj opštini, da dođu da vide koliko nešto nije jasno i da to završi ka pacijentima. Mislim da će puno značiti pacijenti. Grupa volontera iz Amerike u akciji prikupljanja medicinskog materijala za Gračanicu prošla je kroz oko 60 gradova ove države. Iz Odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu zahvaljuju carini Kosova što je ispoštovala sve tačke memoranduma o razumevanju po pitanju saradnje i fleksibilnosti koji je potpisan sa opštinom Gračanica.